Hej ljudi, kako ste? Jesi li dobro? Sve ok? Je li sve ok? Ja sam Rafael, ja živim u Brazilu i ja učim hrvatski jezik i jednog dana ja želim pričati hrvatski jezik tečno. Okay? Ako želiš vidjeti moj napredak, pretplatite se na kanalu, lajki u videu, napišite nešto u komentarima. Baš mi se sviđa. Okay? Ljudi, danas tu želim pričati u mojim iskustvima u Poljud, u Split. Bio sam na Poljud prvi put neki par mjesec. To je Rajduk i Dresu. Da, moj prijatelj Toni donio mi je taj poklon i baš mi se sviđa. I ljudi, bilo je sjajan atmosfera, nikad nisam vidio taj atmosfera u moj život. I u Brazilu je ludo. Kao što znate, Brazil je poznato da mnogo ljudi voli nogomet. To je normalno ovdje. Ali u Brazilu imamo 12 veliki klub. I kako se kaže, naprimjer, Brazilija u moj grad, ako rodati u ulici, ja mogu vidjeti Flamengo dresu, Botafogo dresu, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, São Paulo i tako dalje. Onda, ali kad bio sam u Maksimi u Zagrebi, kad sam bio u Split, je drugče. Ja samo vidim Dinamo fans in Zagreb i samo vidim Rajduk fans u Split. I to je baš sjajno zbog ja osjećam jako uvijek sam izbunio sjećam misli sjećam je remember, osjećao sam jako, kako se kaže, to je teško za objasniti. Ali u Poljud ja sjećam taj atmosfera i to je baš sjajno. Nikad nisam vidio tako nešto. Ok, zašto? Navijači Rajduki, to su specifično. Oni su navijači, oni su pjevaju cijelu takmicu. Ima puno mozaik i to je i Split promijeniti zbog takmica. Ja vidim da je taj ljubav, taj strast prema Rajduki, to je jako velik. Ja vidim u gradu, u Split gradu, Rajduki. I sve mjesto ima neko u Rajduki. To je drugčije. Ne mogu usporediti sa Brazilu. Ovdje je drugčije. I to je normalno. Naprimjer, ako idem u shopping center, ako idem u trgovinu, u dućan, zakupi neki brazilski klubov dresu, imamo veliki drugčije dresu. Imamo Flamengo, Palmeiras, São Paulo i tako dalje. I nije tako i u Split i Zagrebi nije tako. Je drugčije. I da, i bio sam jako smiješno. Ja nosio sam brazilski dresu u Poljud i ljudi pogleda u meni ko je tip, ko je taj čovjek, znaš? Ali bilo je sjajno, ljudi priča sa mnom, pita zašto ti si ovdje i tako dalje i to je bilo sjajno. Ja bio sam na novine
kako se kaže, Rafael Bezera, danas. Da, bio sam na, gdje je moj, da, nema veze. Bio sam u novine, da, ja prvi put da sam u Poljudu i neki par godine ja rečio sam u novine da želim vidjeti Rajduki jednog dana na prva liga. Liga prvaka, Champions League. I da, to je jako, to je fantastično. Bio sam u Poljud. Rajduk je bio prvi klub koji sam upoznao kad sam bio mlad, kad sam bio dijete. Ja tražim informacija o tome o Hrvatsku i vidim Rajduk, to je bilo prvi klub koji sam upoznao. Mislim da zbog Rajduki osvoju Hajnelu u ove godine kad sam upoznao, ako ne se vara. I Hajduk, Torcida navijači, i to je smiješno, Torcida na portugalskom jeziku, u moj jezik znači navijač. Onda to je i znam priča zbog ta ime, znam zašto Torcida kaže Torcida, i to je zbog Brazilu, zbog svjetskog prvenstva Brazilu, prvi svjetsko prvenstvo u Brazilu. I to je ludo, to je i jako volim ovo. Onda Hajduk ima specifično, ima dio od moje srce. Naravno da navijačam sve hrvatski klubov. Ja navijačam za Hrvatsku. Hrvatska je, kao što znate, ja preferiram Hrvatska od hrvatski klubi, naravno. Onda kad i Dinamo, Rajduk, Rijeka, Lokomotiv, Osijek igrati protiv nekog zemlji, ja naravno da navijač za hrvatski klubi. Onda, da. I da, ljudi. Onda, jako mi vole i Split i to je jedan od mojih favorit grad u Hrvatskoj. Nije samo Split, ali kako se kaže, Neretiva. Ja volim Solin, Sinj, Makarska. Ja volim Dalmacija, atmosfera Dalmacija, mentalitet. Ja volim, ja imam puno prijatelji tamo i zato ja volim. I da, i Split je posebna grad za mene. I ja i baš sam sretan da vidim, da poznao sam Poljud. Želim ići drugi put i nadam se da Rajduk je osvoji u sljedeći put kad sam vidim. I da, ljudi, to je to. Ja želim pričati više o mojih iskustvima, ali ja nemam puno riječi za pričati, nažalost. Ali vjerojatno da sa vrijeme moj hrvatski će biti bolje i ja mogu pričati više vrijeme sa novim riječima i da, siguran sam da mogu. I ljudi, to je to. Pretplatite se na kanalu, napišite nešto u komentarima, lajke u videu. I da, možda ima neki prijedlog za neki sljedeći video. Ja u ovom tjednu nisam mogao snimati video zbog imam puno posla, imam puno kako se kaže, bio sam zauzet ali kad ima vremena ja
Ja ću biti ovdje da snimati video, razgovarati na hrvatski jezik i da, to je, ja želim pričati hrvatski tečno. Da ja mogu razgovarati s mojim prijateljima, to je normalno, ali kad sam iznimati video kamera, bio sam nervozan, ne znam zašto. Možda je zbog, neki ljudi vidjeti moj video, to je ja, i možda je ovo, ali nema veze. To je normalno, ja pogriješio sam mnogo puta, ali to je normalno. Ja učim jezik, to nije materinji jezik, to je normalno. Zašto trebam zabrinuti se ovo? Ali to je okej. To je naš mozak je čudo. Naš mozak je čudo. Ok, hvala puno i to je to. Lijepo, kako se kaže? Lijepo pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Bok!